BYF, Johnson Shilla, President of the GSU, or Ru Igino Shibata, Rapper, Kamtam Igini, Yakaba, and a hot Kakatang, Yamanishim, Gimsai, Kijikran, but Sanonla, President of the HMIF, about Lamoksa, Manga, President of the GSU, but Titos Wellkhan, we belong to the publicity, when it comes to FPGP, or Idan Ru, Iba, Malcolm Tanian, the founding member, of FPGP, Iba, Sanbor Sulai, belong to MLA, but Minister Hajuko. Jadi kejadian itu, menurutku kurang luwe di dalam juga saya bawa kan, mulai disebut itu pokok borjogi. FPGP, CEC, apa belum tu hidupkan G Umbi, berarti penindas ni berbirai kejindoi juga ini komunisai. Apa belum tu ibarat sebuah sulai, ibadai minister juga government of India, haju apa bagi orang FPGP for masyarakat. Apa belum tu ya i berarti sendiri ibadai MLA, apa belum tu di Presiden akhir itu di Lombok Star Nongrum Presiden juga KSU apa belum tu ya isadan pula di Presiden juga HOAF buat kita dapat kijongi tiba BP Tangkio Presiden juga ABYF tiba Jason Sulai Presiden juga GSU tiba Titus Kai tiba dari ISIAM juga KEC buat Idero Inongelam juga FPGP. I would like to thank the FKGGP Garwell Zone, but yang baru invitees di bawah menjadi ketan ini, but yang belum lu, but aku beri di press, di media, but di bahaya, kamu tahu di bahaya jeng bawel lagi, di badan senang pagi. Hakini ki aku reus nam ki baza sakri nam ta gari baca ibreu ko bawal nani berkum joro ki bahaya basam ki ba ai musim ki ba ai akri kadiam yakin dapat jauh FPGP baru awai mengila menyen kumni menyentre nam ta dari baca ibreu ni ai ini ketinggalan hari ini pasti ada itu present ex-president yang FKHP ya kabar, ada dalam ringkat lalu sedang pandai pula peningkatan itu di Shanghai. Tulis pun yang ada dalam implementasi bantuan penyanyi yang jengkelang macam ni kalau berjengkai museum. Apa sikat dia jadi komputer hot, buat komputer ngelam jong FKHP komentar. Asyam yang kabu, mana ikut ya baru kita ngelam badan kalau belum doa langsung yang saya dari gambar jeng tri sistem kejongpi haki por mencuat bakari baca beliau kadon ya kejiksennya hak seng kejongni FPGP ai kulilang kilometer baru ya exodus jaga ba kanun la panjo kerteng iwing keroi nei sim yang de kom kejing ai kulai padan ro sim na kini samla mata kibabat ya kini kakam pat pertelun ya dan jaga seng so ngamla kam dai kulai ya i pastor GUI berangsur berdai UX General Secretary jangi ada bu ingi hamreng kejik koi maka jat berdai jangi hakano no kelimti makaya juyai hidupai mat sau boleh dainal takadau ya kari jangi kejong kari teplay aso berai kublai i perlok seng phalang boleh don lang bangi ringkat haka jinge hakimat ki isu ki jura jong ajat benrio khamtam iba Lombok Star Marga ibadai present jong KSU nangta iba sadan bela ibadai present jong HRF nangta iba Jersam Silla i present jong GSU nangta pak iba BP Tangkio present RBF. I would like to give a thanks to my fellow members from Garo Hills under the leadership of Mr. Pritam Marak and the members for making a long way from Garo Hills for this day, this special day of the oath ceremony of the new CEC selected members and at the same time the farewell of Mr. Wilbert Rani. Nama pan
Kipang hab ai kublai nomor kumujal sekretari dengan sim ya kan ke kenti anaman ai kublai terpang gini ginong elam kibarem barem di sandur ya sang kejongi kapuram kale ciba tetos beri si yang bro henrai 4 cimklet ya kasang wala penhe pensani pat hadu menta kajing dan jengkat kejongi nado kipor na chua tak nado menta ade kajing ai mensiam niyo kasang ka basmo tunat nama kasang kejongi kare ginong elam kidang dan sa hadu menta manai mensiam iba shambor sulai ha kardang kejongi kom minister ne im shime ya kisamla kibayalam ya kajai pendeu bat kibai nang ta boro ibadan ni bala phat invite ngam yo i nang ni nama kasai kalai te kidon ne kimdon komi ba hek ibadai action jas ketri jongi bat kum ta ter Kesiam yang ada kong kejing ai kublai kejonga kong pusketri bersiam. Hak kejing syang lapot ngilapu yunong pediang pat yunong ai kublai tangba kemensiam kamsya apa. Klam da pediang lang na kaliang kejonga hamtam kirang pak sinong mengai iru ibaran hang ni na po jiao kublai sibur. Na po jiao seneng idon kublai sibur ni kejing dekat kejopi kublai sibur kirang ba sinong na po mulai ru na ngambak lah hoy. Idon lang ni. Dengan siam lo ya kebentar kejonga nomor ba ka program. Ya ka meeting bu ila selam lupa ngan persang lingkot kat bangla ngan puli lingkot ia kane ka report lingkot bengiong jong kaseng jong kalintia jong kaseng na usnam arza khat kandai tak adu usnam arza arwa ilum lagi report ilum di lingkot kabating kong golong bakaseng FKHP kalai ya kajing tho bak kalai kendu bakal penbor ya kasorkar ban kenria ya kitai kibar jela kinong songai kinong kamai hangtai hapo thamio molong kibrio kalau penkiwen ya kajela kibrio kalau penthak ya kasuk kasan kajela kibrio kamai ban kibrio kalau penkiwen ya kaslong ya kani nilai rajin tho hapo sarkar hak jinglam jeng ba welbert nani bat idat reclave concept komunal sekretari nang tapat kabar kalong ba ka socio eco movement ya ka bakaseng kelas dang warja kan rio marashimti ba dondi ba wel kumpersen ba dondi konsep kumjal sekretari ila thau ya ki committee ki ba pair ki ba kanthok ya ka agriculture committee ka livestock committee ka tourist committee skill and livelihood committee ba ka basmutrat kalong ba ki district boro pat ki chairman secretary boro jong kini committee la da penpoi changi ya report pat report ngada panpai pat ngi bagi tang jing dak jing tuna jing tu ko hagar pang pentrai kam ya bolo ki babun ki kam habedai bat kejela jungi pat sian ngin selipan ai kani hapo pasarka kapalai kalong ba hagajingwan hagajing tho rasain biang dai presiden bat general secretary lai jing tho ya pasarka ban penrung ya kentien kasih hak kendet ke bapra yang keseng kalau tho kalai kendu kalai tai sani henrai imat ya kani kasorkar pedeng kapet matla kaken dau thala bat kam khain hiru yangi ban hadu menta kani kadang sakut hausnem poin ke besar hausnem arja kak kendai bat lembaga kasorkar pedeng lawan ilam lawan ra laterwa ya ka CAB ya ka ba na kaliang jong ke FKHP hapor kidang le ya ka CAB kampat dei ka CR hapor ha ka jingelam ka start jong ba welban rani bat ha ka syatri jong ka North East Indigenous People Forum ba baro kisang barang North East kidon lang ya kabala lam khamat daw anup chetia ujal sekretari jong olfa ubrio ublasa khat prasnam hapo jail hapo bangla kumu chairman jong kani IPF baru presiden jongi pat ba welbert rani kumu convener ngatur syaparo kajela jong ka North East bat pensongho ya ka jingma Kaumsa lada yang kani ke CAB kanlong kanwanan bakat kelas CA bat lada ka jela jongi kan tiang kajait pendrio ke jongi ke basitro kalaja kabusmotrat kalong ba ha kani ka NIDPF ibawel andai la song thai group
kasau ba indang lei ba kondoner jong ne sai ya ta ba mai ti ha ka jing yaram ka jong ti pat tingkat apa kani ke CAB kawan na kalian ka sai ka jong pat ha ka jela ka jong ha ka jing trailang pat isang ki bang je trailang na do menchua kata kalong ka KSU HNF ka RDF nang ta ka GSU AYWO na ting na po tura na po Garo Hills ADE lasdang pan pelong ya ki jingalang ki paper ban sya halo jong kani ka ai hado ban da poi bo uput ba ka sarkar teng alhat ban yakran ya state jongi ka ba kan thop lang nado ka ruling ka ba KMDA ka opposition party bat yangi kisang balang ha kato ka jinglai kadai hapo November na kalian kejongi akan mau saya kedar namang edalang senda nge song marjan bi balam ngari present mangan po keseng ada ni balam bi basadan nge song marjan akan mau baka kentian nanga pat naki kalong baik baka jela jongi dalai leru minum melak man pediang ya kani daai kata kani ka kentian ka syaitan ka bami nak sentur ka jong aru hakmat jong home minister jong dari India kajingnya ki kelayat pandang lawan pai hau November nang thiên apo nang ba Delhi hang tu ni sotu ba kani kakam imat kampoi seiru KLP kabingla nawar pasateng manta KLP ngi patyo lawan ra se ni ka an ibeong ka CEA ti hang ta na kaliang isau seng bat ki perlok na po Garo lasdang biang hau November hi jong sam arja khandrai khat khandrai pinya ter bat chabarok ki district ba in penso tho pat ba bangin yeng bangim dan kam ya ka CEA hak to por ka sarkar preng ka perlong ya ka kom ka CEA ndai gidan kam ya ka LP hapreng kijing ya bat kijing perlong mangi public meeting ha ki district broke away kadai pat haus nang babut hau arzang arpo hau penai February bakal aja kajing jaga sosi ha kajing alam pada don hi dau present KSU usam lakit bok nong klang na kaseng jongi hapo kidang pelong ya kawai ka meeting hang tei hapo isyamati asa thumbor asa nyonbor da ki brio ki bar sala ha ka ba wei udhot jong ka jai kan rio udhot jong ka KSU ba lo chai nyota ladu yala kajing kini kita ikilan tiyai, kijongi, kibangiyai, ha kini ki senam arja kat handai, bat nang tu kajingnya ki, how much, kasdang manjur, pat kasdang manjur, namanta, kini kijingnya ki kijing dawa kijongi, namar ha kajing dawa jongi, ni dawa yak ai, handai kajubang iyo, kelat man dau hot jangan jat penriu. Dehang ni kaba wano usnam march jang usnam arja arho kawan no kata kajing pang khlam baboro itep covid kat ndai banang tu kasdang nadu march ter hadu tang kini isnam mentang sedang biang ban pelai ya kini lockdown ki bagi lamat asyam jenge kajat benriu kajongi kajat benriu borok we kajongi hak kopor ndai covid kak kendai ngapa betep ipi bakasang FKHP kak kener lagi ti kat kabor bakadon kericau sya kibreu syacngai na kasor selong kibahapu asor kibreu kibamyo kat kibambiang kayo kat FKHP na po ka agriculture cell hak jingalam jong brester moto kalala hak to kapor ban penpoi ningkong do ya ujur na kawai jela sya jela jungi bat kay rap hidu na kalian ka agriculture cell jungi ban penpoi yak jing thong jingtak jong kibreu ki basa shanong kandong ban penpoi yaki sya kacaka de tigni idai ki report lingkot kiba na kalian jonga kan cukutip ipi hagane kasni handai khnyak ngaspa banong habedai ba kini issue ba kari bat kajat benriu jongi kaya
kini kisnam kibalong tang si kabrep kilakot kini kisan senam kakular kapasyay jong mani sarkar MCME kanu honor kalongkam harangi phai ya ki artli kibel dan artli kian kibla pas dak assembly kata ya ka kasi language kabar ya KLP ya KLP ru lapas dai halor ka jingyeng rangba jong kisau sain hakato por ha jinglam nang bawel masadan ba dipol madondi kum secretary balambok kum president menglabo ya ultimatum ngatai tiken ma ba ya ka sarkar pelong buat pelong kerpang ya ka dorbar ban pas ya resolution jong KLP lam kumta kidhot jong ka seng balang kinwan tan ya bini ye dai ban kenap handai penyilik bu hang te bu assembly ba penyekeran kadai hau khak handai tarik no apa bok sarkar ka hot katkum ka deadline mengibu katkum ka deadline ba kita seng rangba kiseng jumlah remtam jong kejela ibu ka sarkar ka hot akan mau hak handai tarik no pra ba lapas ya kani ka resolution jong KLP tekendak anu sim su kapor ngan temkut no ejengkan nomor ba kapor kelasang slam kinongkran gibon nei kendak pengasyong ba boro kini kiai boro kilong tang kajing sateng bat kajing angnut jong upat kaberi unyodra kian balapas napo assembly kilang nenai ngamtep balai hamko akan tho yano khamtam i ba sanbor ne ni gibaron kham halor jong iman bapriat balai sei kaja bat kumno kalau hato gandong beta kajing pembet lapha you chief minister jongi ban bat ka cabinet ka jongu banong kilet Christmas kibam Christmas le soha Christmas nega Christmas to ya lightly men nyemi ngani thu epi ka basai kajat ben riu ka jongi kada ka phai ya kajing trei jong gedingking ru dia kajing trei jong building ru ka hap pinpai po surap la penya to high level committee pinpai sa border to high level committee pinpai si dorbar sedang si kilom tumi kilom pa kita takjing berniau bau drugs ularung haman man kisnong kijongki kisamla kari ki educated unemployed youth kisamla tulanang la start ipamyo kami ajam kita takjing bitar kipat ba kabri unyotap ya ba ai sateng ki paper kisah ka jingdom hado menta ka jing bitar ya ka jing lek penyap patsim pet ya ka jing jong basie nalari yang bosa bat nak kamar thia bau thia sarkar MDA pet balala kelum lang ya kini kijing khlut ba kijing sat jong pat ba ka FKSP bat kiwe seng umbat si bangin say madan biang ya upai ba bangin penyo ya ni kajing doa jong kejat penrio kejongi wat lekai wat kinsting ya upai ba boleh pila pensat pila penat kan seperti kau ini asukwa menong ya kita hot kejong ke CC jong lagi bertemai wat ya ki unit district president di bulan hang ni namar bangatip di bulan masakut apa pulau long kisah samla kari di belakre yo tang kani ke pateng man syakri ya kari bajat mereu lemba ke FKSP ai ke pateng ke jongpi ai ke snong ke thau ke jongpi kan mau ya kerteng ke jongpi len la dia ngile ka patam namata kalawai ikon kiti ijongi ibanwan what make FKSP kami kai bentuk FKSP kanu mikai EP ban lute kai FKSP kanu mikai EP ban pengkumar senang pengkumar trau ane ban di drugs ane ban di drugs FKSP kani kai EP ban rong ya kamen sim agri ban yang mandawa ya kahok na benta kari kentang lewai syua bangan pengkut ya kentin jonga ngokwa ban om sarkar ladon kapuar adon teng kapuar bak kapor kadai usnam arsar khalai
hapor padang yaki ya KLP kamalane ajing hi adon riu nai hajing elam jong kini kirang ba bang dong chum kertang ju ki basong hang ne khamat kinong elam pilakem bapengat MPA ya ga ala syong riu nai tuna apo jil bandang ta pilakem sayu porok trekam lam ba resnal thawa ha to por udai Widiction Secretary jong asing nang ta pilapengat FMPD ju sa yo ba redian stone nangrom yo ba soklet yo ba jo soklet di mana po KSU na syu thu pidang pasai ngalong biang ubah kre manrung hapo kecil na mga yeng bandawa ya kajing yu jing jong kajak kecil om bang ayeng na kano kabandai na menta simen tanggani kentien kublai sibun kublai syajango yang porok kelum lang nadu ki basong hakmat ki guys bat hadu ki basong hang teh hadien ki perlok ki invitees bat ko bro punta ter bat la ngambak lagi CC members ki dong apa nam ra aktif lagi nam to bat klik ki yen bat sawa bak FKSP lawan biang kinong elam ngasmoha ko bin perta ya slogan jong aseng mangan perta mangan akmat bin perta dia ki basaba ki aslo ya kan yeru ki dhot bro kin perta jam kin berham mila kamen sim basai sim FKSP kadang embek kumba ka juem so ha bani bot lang nga mesim jenang Muslim dikasih kublai sibon kublai syajalo Manusia dan
Good afternoon, everybody. I would like to thank Emran Laitang, former President FKJGP, who is conducting the program. I would like to thank him for giving me this short period of time. First of all, I'd like to, on behalf of the people of Garwils, I would like to give my warm wishes to every guest welcome here, to all the members of the FKJGP CEC, different guests from different organizations, namely from President RBYF, President JSU, President HNYF, and President KSU. I'd also like to give my warm wishes to Mr. Tito Spelchan, CEM of KHDC, who just now I found out that was the founder, publicity secretary of FKJGP Kshetra Body. I'd like to convey my warm wishes on behalf of the people of Garwils, on behalf of all the members of Garwils who has been a part of FKJGP. And I'd also like to extend my warm wishes to everybody present here who, with their goodwill, has come to attend this meeting of the FKJGP. Nasnyaw shwa bangan kran, nasnyaw ban ai kublai nung kong yo try nung bu nung thao, ya kajing pelak jong uingi, ini kaniga met ke basai ke baklai, bangi yo ban yadon lang hang ni, kuburong kedai so try nung bu nung thao yangi, kani kedai kesin banang kong inga kumunong ilam jong KJSU, bangan kran apok susu tham auditorium, ngapan map ni gilok, radai aktin jaintian, ngalak ban brief, andai wat snyaw ai. Ni pulai dekat kecil kasih, harai gelak bandon hantu ni ketik flag warna senyawa jangan, mereka balak dengan persang ban keren. Ter ngasnyawa ban ai kublai ro, ya cong kenor, bailat yang ban keren mentah kesini. Sri M lang litan badero ex president jong FKJGP, ai kublai Reverend G Umwi badero ex general secretary FKJGP, ngasnyawa ban ai kublai ro. YouTuber lah ada keren hadir haswa jongai wa Elton Cliff Wardri badai senior vice president, Sri LD Newton Lengdok general secretary FKJGP, senyawan ai kublai gerbang ro iginong ilam seng nado presiden jongga KSU Bak Lombok, BP thank you President RBYF, Sadon Belak President HNYF, YouTuber lah ada keren nga I would also like to thank Pritam Areng Marak. Kangdon hang ni ngako banai ku boleh kendir kenang keran ba kamsim ni kapor asnyo banai ku boleh ya uba Tito Swell badai CEM jong ke KHDC badai ku upor dari founder publicity secretary jong ke FKJGP asnyo banai ku boleh MLA do ba Sanbor Chulai badai cabinet minister kidon ro yo MLA ba PT Saukumi ba Balajit Sendram MLA Kaptam ngasnya banai ku boleh kerpang mentah kesengi ba Welbat Rani iban sa chong thai na mentah kesengi ngapo je siung arung nado arjar khatnyo mentah snem dang tangsan snem ngasu berkat bat iba Wel Rani ar penru snem kawai ke kentin ngakwa ban kran ni ngasnya thok ba aga jenglai nenti jong pi sibon ki jinge pila kendo iti por baladem ngasnya kwan ba do ne kesengi pi yeng rang ba bani lam FKJGP Nangai skem ba buat la pimdon chu bat kaseng ndrei ke mensim ejat benro jong pi kan jai rehem api Gidam sudon ke meeting bat kisau seng mensuai ikot dang ikin diet sengi balala ya don lang bat kisau seng mentang la don san seng kadang kebik lenti ba ngin ya trelang ndrei penpan ngayo kobor ba insong thai no ila juede porlok na do mensuai ila don judon contact number mereka taruh dari pemdan ro ngin kontak IP la dingin don kam kanu kanu kopor kata ken kaliang jongi ngi badang samla idon kam ken leader ke bahaswa jongi ban ai jimut yengi hakino keno ki benta tasnyong suggestion ngan kin pok kin rem ni ba boblai rudang ai pigment bakot bakran kamtam mi yeng ga sem jong pi kamtam mi jing trai jong pi ngasimno ini kabu bana ku blai ba dondi khongsit Iban saya lam yang ni keseng kumu presiden bertemai jong keseng ngakit bok kirbiang yang ni si bertemai jong pi ngai skem ba gajing lam nanti jong pi ba
kini isi berthamai jong pi kelak ban lek sibon gikam naga dawak jong gajai benriu cipang aku ban kran katu kat ni tali isu nganom sim ni gapor ngan su highlight Andreng aku ban kran igani isu nasio ban ai kublai sesisian yo trai nongbo nong tau bangan yo ban kran igani isu hakamat jong pi borok menta kasngi ha oi ni kum giseng balang itim ni fight isu nagaliang education ni fight isu nagaliang jingdang digital nagaliang kwat kakia Andreng kan mau bangi klet isu jong climate change dai nam dai bon sin impai menta kmi igarilom jongi Naduk khasi jantia pio igi klau yu tap gelak selalut menta hatu ngiju perkat mo gani ke jinggelingan bu ya barok bengi dalam menta ngiju perkat iga nigi isu sisian ke sengi kan mau lad ngi kamai kat bakamai ro ngimlak bantit iga air oksigen bengi nering mesim sisian ke sengi ngimlak bantit iga gawa takada ko perlu ngaban keren iga nigi isu wat lagi nong ilam sorkar kita nong ni ngasnya ban kondem ro di department ado galiang juga pollution control board department juga forest department POE bunsin ngasnya si ban pai kajing wan tu umender kajing yo jong ki ban wan sai ni karkhana da bilat bat ki coke factory la de village ki thai is jeng dia pin yo e climate change usok batiang bangan itu yabi sok nyam terau dai napo thain lum snong hagi por menchua nado bawan gi kini gi karkhana dau bilat ngani thu imdon sok tang wero pikan ma hagi gi por kisna maradam kejing hap jong priakat ka bol ga hap sik tai thain bonsin gi ngapat khat kini ga dai due to climate change takadang akwa baban keren ni gani gi isu ngasio kung iseng balang idon kam ha wat gi nongilam na liam jonga District Council naduk ke sorkar ngide ban perkat gini isu bekta ingin mentah kesengi. Kata ke mga sukwa ban highlight mentah kesengi. Waar mga kwa ban keren ladon ba da keren hadin jonga iki isu ILP. Ngangai ko POE sigi kot ko bor bangi kum kisan sing la sedang bian. Iki isu jongi. Kidon bon ba ongi bangla suki ndrai ngimban sin ga daw jong COVID-19 ni hap suki. Tapi mentah ngiyo i resolution bapas ke government hak ngi ai ko blai ke sorkar ndrai ngi kerpat akmat jong ke sorkar bagaru badai ban bodin dan ngi pure bhai ke ni ka ILP la ni ong ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 nasausi ba ngi kum ki tribal hamik le adu mentang padyo ILP bon sin yong ILP ke dai ban be i ke kar yo mender ngani thu pi ka ILP ngimdai kam dai pengimbe yo mender ka ILP kadai ke stik ban ya dai gari ban jai beri jongi kata te kadai ka ILP pula chugiwai tuan chugiwai ki state apo India siap an register ya lade constitution di India kala ai ko freedom to move everywhere ngila udah karla ban wan ula ban trai don kam kain ga certificate ban trai kena ma sisin ke sengi kan mau sisin ke sengi yo insya telep komender sisingi keponya balai ka ban keren ke border issue nglayoi modal ke sorkar da pendat ke phase 1 andai ngikum giseng balang ngaleng ke jesu ke bobon gisik labon sin ke tim jangan lagi visit ke time block 1 ngakat pat jor ginong yalam bang ne bangi kenero himdai ban kensting ngai scam ba jingi trai lang jongi kenang bagi bru jongi badan ke time border kimsuk bekado ban keren hang ne sekendian soy issue kadai unemployment POE iba pun Islam la jongi iba apply ga polis bila ami mentugas ngi apa setai sikit polis bajar di pos bala apply dah selam haduk mentampan mi ngimtip harga ai gada bonsin ni kum kinong sain ba kinong ilam sain balang kiju keli officer inga ngimjuo seng balang bepiris ga voice na mentang unemployment nga ong ki ngila kot ban risk issue yang ka unemployment nreng hikai ki samla jongi ban yeng halak jongi kijat ketak badon kamba haoi ki bon ki pos banaliang ka government hadu mentang natip hadu arjar tam nilai jar kimpat thep ngikum ki seng balang ni de ban syong berkat igani ro issue bekta ki samla jongi khadu khadwai nga kwa ban kerentang gani ka wai bon sing nga juang ngikum ki seng balang ngila bandon hakanu ka
ngila kan pong kano ke jersey ndrai klet ye to ke jersey ndrai ke mensim ani ndai tang ke mensim bangi i ye ke jai ndrai jongi kat bagi samla jongi dang don ke mensim i jai ndrai kan mau geri ban ke jai bagi jongi kan nang ya yem aku ban keren kendir ro igi long sutunga kan mau kene aku ban keren ke seng FKJGP khamtami presiden jongi ban yalami gila bandon kilong sutunga nani ginong diri nani gidong di ke seng jongpi kan mau ba sa husiar ba ni kini Lada yok, lada ngitip bau dia ni unang diri, ni haban kentai gini je cenderung. Gila bandang ngan itu ipi, ni haban husiar bah. Suara bangan keren, suara bangan pekut, sorry. Kau yang along ipi, tangan ni kentin. Sejauh ngasih banai ku belai keseng FKJGP, jika jingkot siapa bah jompi yang ni, kau banai ku belai baru ang ni. Ngai scam bah, ngin mi nang nero belai, angi ga met ga basai baklai, ngan pekut ga kentin ga bang. Teli ngin yang separat ngin kelon. Kubelai sibun, cia jargo, Islam ke berikutnya terang. Nang batni na tu poro muswan. Daga puram ru ya ka PHP ka balakot hakani karensan. Ka bangan bentalang panai ke cingkren. Hakani ka por ban penskam ginom kitam patumai. Jom ka PHP sengkmi. Daga puram ya bawal iba dewe la pemhenmen ya kan iba ngilai ya trailang bat ila pani gelenti bersibun kimat iba ila batai bat jalam namla mendeklat bat ya presiden bersimti nado mentagas ni ba dondi kongsit uba LD Newton kumu secretary ubadai lu batchmate hagaju ke school ke bagi pule hagaju ke snam hagaju kelas ke ba ngidon ban mentangi bau ni usamla wala tibat ia kekam kapa khiatam trong kim lang salang ku munongelam trong FKHP berparo kinongelam kita thumai trong FKHP kita cinti na dum tagasni ikum kita kinongelam kita klido trong keseng FKHP keseng trong ri khasi jentia batumju keseng keberon hago garo ngayeng ni nakaliang trong Riboid Federation ban tempau ke cingman ke bakrau bagani keseng kala poi hagani ke penta pancit ikinok kam thmai ka bagani keseng dari Riboid Federation nadu ki por mensua wala dang ilami lanang ilaka lanang lasui asor ya gani keseng Riboid Federation nadu kisnam ki ba kendai spa nyum pendai ni pat hadin ka jingmi jong ka FKGSP ka kentin ka bagiong ka jingye trelang apeng keseng balangi ala sang sua nemba ka FKGSP bat ka RBWF nadu kisnam mensua kinongilam kiparim so FKHP na tu iba sound ba emlang ngi ba kidi kinongilam kiba lakhot bani trelang ini kiseng balang ki badan na po Riboy district ba nado ki por musang ki soskan bani tre ba ban airo ikti kediang ti mon hakino jing kikam ki bagani ka FKHP kayalam hasai kal bani kimi isni ngi bangin nang ke jing trelang ina kan mau usna maljar khatsau usna ka bangasimti kumunong yalam matmai suka RBWF kaba ngidon kaba lightly kiseng balang kaba ngidon kalai seng hakasatri ban yakit ban yaba ban yatur ban yeleru ban punyo ya ke ILP hapo ka jela mekalaya andai suki pasuki katang mi gisni ngai kinangdan ki pakendang dinno na kasatri jeng kalai seng kadu kadwa ni ke bangi sa hi tang sau seng hadu kini gisni te kani kamne ke ba penne yangi ka RBF tang la kadau ba ngikwa banyo e kaburam handingi kinongilam du ko por jong ba ju marwen hadin ke sing cinti jong bawal ngi penban bawal mendesu tang uta presiden juga FKHP handingi singan banlong ku tak handman jong ka RBWF iban peni lan ki guide yengi ha ka be de bot kino giman tang ha bang ai cingkran kan jukeli bawal kum ge thrai ngalai cingkran ila sui batai ila peni handil dangi semua sarong nam tharai bangin penrit bangin suom bangaru ngari presiden biru di presiden Henry kajing snowret kejongi kadi kajing long riak jong preu belum opposite yengi kumno riak hakapidi ban kajing ya trelang dijungi bat kani keseng ke bahe jong ka jela meklai bergowe dangsen kadon kajing elang jong kinyo seng apo Garo Hills bat nga dei kesen ke bentong gabangan yuk chat apo tura ha kini kisnan beladap bat nganang kemi ba keleng saudong kasor tura
kalama jong ke GSU kan kawe, kalama jong ke ADE kan kawe, lanai kalama itu kiseng ke badan hapo Garo Hills kan kawe, hari gay ke pula ke bangai hagas ngip ke bangapoi hapo tura, ngai penban kalama jong ke FKHP keleng saudong jong ke sortura ke kawe hagas ngip ke bangipoi, bangi hagas ngip babut bro, bagai kini ke FKHP kawasan Bengkeu. Kanam ke puram wat hapo ke ritham karo bat ngai ke puram kinong elam kilala pentel lekam kilala penora ke cingi teli wal ada ngidon apling ke cinge menginon translate lana ngekran communicate apling jongi pat cikte ki jai pendru garo ke jungi Henry kinong elam juga ni seng ni ba kidang la pat penora ke cingi long kawe lana kata communication kamdan kanono gap apling kani ke jai pendru garo pat jungi ki jai pendru khasi Henry Yano nginai ke puram ngin hap ai ke puram tuk yakin no ilam bah klidu jong kini keseng FKHP kiblala menora kajing teli kum kajing sngau sipara tuk kinong sumslong hi borok away kibasong hapo kajela mikalaya te ngam doniai ngasuai kublai kerpan ya kini keseng kaba kalau don kalau khot bani trelang batumju bani don bentalang hakani kesni ngaken mau bat lese ngandon yang sajisin nama hagasni ke papen skam yai ba walbat rani komu presiden hagistam produk ngalai kecingkran bat menes wa pengendrung ro ngalong yu vice president jungi ubalan ku partaukmi ngai malan managani ngalakan ai cingkran bat tuntai sensation kran dalam bi malanga hapkran rupi wong lan enam kani di kampung mai dia tinabai di mapi kecingkran te sikenten ngan siong api ba ngadang yo snow ba ngadang UI ya ke YouTube ya ke cingkran jong kilai ngot kinong elam jungi nadu ba sarun bla ba lambok star marngat habat ka FKHP ngi ikran sapang ka statement ba kita ke businessman tengteng UI ba ni tray ni dan lukat bat kipat ba haman la ke cingye kisnam ki beradab arajal arpo arbuwe ngai sisa bangi kisang balang ka FKHP ke KSU bat kiwe kisang balang kila ai ka cing sakri kat panla banpoi sauduk usuk ki babat cingye ha ka cing sasat slom ha kita kisang arbuwe ki cingye nadu benkit banba Bapak yaki selu kilat hospital ngiladun penta balada ngikanya kajing lut jungi kamtunan ki paulak tengka kajing pelut jungi nak menta kajak berdubiban kindim handai suki pasuki kadang pat kapor yangi kinong ilam bat ki kenun sangi ngimsa ngimyo kimyo i yangi kadai kapor election Bancit ya kinong hikmat habang asngap ya kentin jong kini langut kinong ilam ki bakran ha kata ka YouTube ka akan press media ngadai ngai songkun ban ngamtip pat ba kan kut tang ki cingkran jong kinong ilam lanai ki dekhot baro ki badan saudam ke setelah ka jela ka jungi nginya ai ka jingi trela ngidon sisa ka bot bangalang kenmau ya ka aku kendai trik ubulai agas jong muslim arajal kamlai habang inang set ba ka jing yakhi ya ka ILP ha ka satri jing kalai kini kiseng ha kini kisnam kadang ke election lakhot sobha yangi baro kalai kini kiseng habo ke kamra sekretariat bag lemba ketika jing yalang ka pengisong ha sekretariat nganang mau ka bau menteri badan buram ha kiti kipor arjakat lai Dr. Mukul Sangma ukerpat yangi barok halai lagi seng bangin pentanda no ya kejingi ki jungi bandawai ke ILP wong yangi ulak-ular yangi wong ailat bagani ke election kan ya baik kan ya jerenti bat ngakular yapi mari ikut kani election lada ublai dong ilat yangi bangin sakri biang peniat biang pentelun biang ya ke sorkar ngini penbaik biang ya ke jing dawa ka jupi giseng balang kibadan ha ka satri jong khalai tu giseng
jaga jing sohun mensim parok kalai teli giseng balang ngila kongu ngila menjur lang banong ba ngin pentanda no bat ailat yo pait ba kabrin yo trap bakin jet bat ye ginong ilam ki balong sisa kita ginong ilam statesman nhưng mà hajuk ke sorkar kilai la form no ke MUA2 hai ti kisna marjakan lai la khot pat ye giseng balang hadin san banai ondala pen scam ya ke sorkar MUA2 haga abu kundai trik Agos arjakan lai habang ilek ban song ke jingyalang hapo sekretariat ngakendet banong along kek bayu tulong ngamong su besai ni om tulong anaconda nama hak te gesni la sei de kata ka manifesto banong bapek ka manifesto jong ka kongres kamsem ladon kata ka ILP kamsem la mention ru sikentin ya udak I lan UL lan UP wala kata ru kipat ba kita ke voters jong ka Meghalaya ki vote gidang syanya ingi bangin peniat ya ke sorkar ha ke jelang Meghalaya ni syashat hai tigisna bat ha tigisna bangi syashat ka pelong yang kumundong ilam jo ke RBWF bat berkat ya kum kiai ki leaders ni dan kam banjit nama lada upai ba lalakini kinong ilam kimi tu kita ki political party kimi tu aga por bangidan kam kumnongin la banjir Kundap senrang imei o kibriu ya pikin on Sishan kaying kasem malakaran pe pilong Ukat nuken kun ya pi bagari kan skau sarong Pidon laka benta bala bu bala ai pa Nadu men bala ka kalama kariban ra Balaikan shu ai pril nam trong pi kam dei banja Wat shu hun ka shong klik di wa burong trong pi kan sa Ukun tin rau kari ya la di wan ong ting kai Ban im na mar kari la kabut ka sabtu ai Aru menang sama la kamet tu sumar pa Abinang ya sandiran halong ren yang bakura Ya la kari banda tu dami datur syabram Pilong unong yada haba badeng kaklan Nahing na larumpe Tong rang batu ai kan stang Babin job ya ka prutei Hei kamen si bashin ra Sim ka bakin jai ka pishkain la jai la kur Akor ke ka matam kam da shom e ha ka dur de ka da ba thao par the ha ka ring em ba shi so Da kot ching mut rang ba tu da thau me cha ka thon la ma ka ri ban ra la hasor ni ha kim do Namin si masure yo kurong kari la jong habadan kum hiti pur viva ikan ken rasa Usnem pila shakri
ya kajak benril jongi mendapat kakenti syaki dwe jelil kendri ublay nong bu nong tau tu nan kelkuyapi an pendem hop la kamram ban imna malakari tunang yang kiu syapram tu dan nang sompra songshan jing hi kai ba pio ya ki tu nang yai pentra burong kari ban ra an ken kiu kam syajong bukan lu ken kun ya pi ba kari kan susara ukun kari ken mau nong ban i kari la jong kun đạp sinh răng thì mê ô kỳ biểu em đi kết on dừng sang cái nhìn cả xem là cả rừng mê thì lòng u cắt nu cánh khôn ya pi ba kari kan skol sarong bidon la ka benta bala bu bala ai ba nadu men bala ka kala ma kari ban ra balay pinshu ay bril na jopi kam day banja wat shu hun ka shong klikti baburam jong ti kan sa Kulishbun iba amlang ngatan iba penyanyi kenika jing kendo penkup burung ya iba welbat ni nang song thai no komu presiden jong ka wei ni sem halang ka bala tri borba lagi post nam ka jela juni kata kenika FGGB ngayang hang ni ngasko banong nakin fareng ngasolong privilege namar ba kumway lagi nong yalam para sem halang ngalayo bani trailang bani ba amlang ngatan bani baju marwain iba el wel ba bani nangta ba Samuel Jerwa ba Daniel Kriam ba menta kenti ba menta bani ba lambok star margar ba kumjul lagi nong yalam jong ka abi wayaf lada ni persyang bersuatu ya kajing dengkam ya kajing treasure ham jong kisem halang hak jela kajongi long nyimla banlen ba kham kisem halang hak jela jongi gini ki samput lik snam ki bertelun nadu bangyo jela lajong kandai tang kajing jok kajing pei kajing pra suda hak beidai ya jela ba beidai ya ri ba kasai rio jongi balai nga keren kata namar nilai tulun kung kisang malang hagi nagi senam ke balabun nilai ya ki najam ha ya ki jingjia ya ki jing penap syarif ya ki berpor bat ki bor ki banalendat ki banabab ki bapusyang ban telap ya kejala rimpai ke jungi ya kejai beriu jungi nilai ya kata kham najam bat nyiladon kajing sutu la menong no kabat kena pada kam dei kabapurau balai nga keren ya kata kabenta ka kada pelong ya wan keren ya kata kabenta kalong ba nado kipor kiba ke India kayo ang jing lai lui hadu kipor ke pemerintah ni ko mujai beriu repat khamtam hak jalam Meghalaya hadu wani ka genti kesengi ke pemerintah nyimdon kata ke benong bangi singai nyimdon kata benong balapura lut nyimdon kata ke benong balapiang lut hanoi nakapor sekapor kum kisem halang kum kiru pai ba nidap dari jingut ke jing thlum bat hak ju kapor dak jing yakhi ki belong jai-jai lu gitu ki belong dak lenti jo jing yung senam lu gitu te hoi nila belong baka constitution jo India kalai lu jengi ka hok kalai ya wei pa wei brio ka hok
hakalong rangyan jongu bat kalai ru ya kahok jong kita kirit pai hlei wat la kata ru ngidon kejing bam singai lamar kidon kibor kiba nabar nawai na pat kiba persiang ni ban thomboring ya kabang nila ban kenal ya kiai badang suggestion tong inum ya keren ya history kaba nadu bang iyo ya kalai jing lai lut nadu baga ki hima kasi kala yaso bakari India minum ya keren ya kata ke history ndai badang ya keren ya kita history ke colong palat ndai badang ya pai kendiap tang sigi bajia mentah hakas pauslam ayu bijing dia ayu bijing long bijing man ngilas mutu hi bakatno kum gajai roi benri pai ni dang don kam ban sir ban smi ni dang don kam banyak hi banyak sar bat kadai kata bijing long bakatno nu gajai benri ko badang ni yakhi kadai gajai benri ka baim kemudian ladang ia pek ya kata karukom wan thambor kabalong jarjar kadon ar benta kejingwan thambor da gibriu bar kejingwan thambor da kilinti jokan ladang yong kan ya wide forest ru kadai jing thambor ladang yong kan ke badai benti ke mar pok khndo haga hima khasi jungi hagari khasi jungi kita ru de kam thambor da kilinti jokan ladang yong kejing bomyo ga LP ru kadai jing thambor ladang yong kejing petrikam ya kasih kata Citizenship Amendment Act ru kadai kejing thambor hoi kejing yale banyo ga LP banwado banyada kata kejing ru kerfam kimentari syaga jela jungi kadai gai ga balasdang da keseng kemi jong ka KSU nadu kisdam ke baladap bat lasdang biang yang kejing dawa ban kam penjur susu kejing dawa kadai kisne marja khalai syahmat hadu mani kesni pemerintah labun satang di cingkular labun satang di cingisong meeting labun satang di cingisong disha henry kakam kam sim lapoi syuru bak kecingkular kabakado bah hapai dei bak ILP kadai kecing pas ya resolution jong ka assembly house nam arja ka khandai tarik punai bakhala kata kadai kecing tukular kabakado tu hadir langta ke sorga India kelawan rak saya ke CIE ya kaba baru ni sen balang ki bayar trelang dekat mila peni bitang kawai kasur ka bawang bang nyimla ban piang ya ke CIE hari ni ke jela ke jungi dari sorga India ka penhen ya kata ka resolution jong assembly dak bam buram ya kata ka jingpas resolution hari ni ILP bat kam sim lo buram hiru hak bede kejing pasya jong nodi seberokoi baru kami khalaya habide jadi jing petrikam ya kasi saudon dok bagi ni kisni sitayo mata ngayo banyak kendo ibriu jong home ministry habide giwai pakikam hendai ndala kali ki syabang KLP ba balik central government kalong konyo nanti kalau allergic berpetrikam ya KLP hak jela kejungi kasentur ka pasya ka bami nak kita clear do jong ka union home ministry kiong ba piyadon ka schedule bat kam dai ka sir ka beningkong bangin yo smo yukun kata ka jingong bangidon ka schedule ngimdai syu banyo ya KLP henry nado Amit Shah atau home minister jong ka India ro uladap keren ya kata ka ju hakipor ki bangilale ya kendo bat haki lak pakai kubur lakaran ni keju bentar bat hang ni don ki kli ki bapek jaga district council don iba titos kain iba pek jaga district council kum siem ngasmo kalau ada kamram jong boro lai teli district council ban pentai ni ya sorkar kami baka schedule kam don bentai ye ban telakam ya ka influx resolusi banong bala artli kisnam balami kung kata kentin ng sorkar India nakaliang ke district council kamsim la pentai ya kata kentin ke bangangas mo kadai ke kentin kadai ke kamram pakan pentai kung kata jong kejing ya snow shipara shihman bat kejing niu buram jauh sunyang balano ya ke emlang salam bat ya geri bagacapin riu rokowai kaseng brokowai kaki isu kesobaban kot di bawal bat sini saran san
makaliang juga seng kadoni ban ai cai barat nam ta chong phi ya keju ko por na kerpan samla biang bor el palia by presiden juga seng pat kumju samla ustanik marbaniang organisasi sekretari juga seng bukan bang semat ya pa kin ai ta cing ai soba Ramba songkonor bapenyan ya kajing ngelang Pak Emlang Litan badai Presiden Barim juga senge PGP ki nong yalam batma ijo senge PGP na do Pak Dondi Pak Edi Pak Kiwai ki kenram kilendan ki do ramba ki nang kap soba ado Pak Titas Sanbor Balajet ang bakala ini gino yalam barem juga seng CP juga po gino yalam barem ru sama ke siu Pasadan Babipul Pajersom Karpang Kamtam kau kini kesengi kabadai kesengi kaba ansa pen scam yakin yalam batma juga seng CP bat harju kopor kacing kublai yau sunyang ba bawen ba lano hakini at untuk dari Islam syaka imlang salang syaka jadun reo lang ba keseng FGP kalau ka khidmat sistem perkat so benut ya kajing chong thaj na ojong bawel gina kmi lenti ya shibun ki komperkat padan ya kabang ya la ya pen ya telun ya ki isu bapera har komperkat padan habun ba kiliang nadu mengasimti kum presiden juga seng asyam ban dalam kejeng perkat jeliu om kejeng perkat jendong jong bawel ba ya ter ya thai ya ki isu ba telor katakan orang bakal yang juga seng awak ni dia biar kalama ka kerten juga seng ngai ni dai siparas do sisnam ban iki iksar ya ki isu ba ha ju ka nanti handai tang kawai sowanong anda sejam 4 sekoi 4 kijeli ke bau belai lase petilenti yapi kita kejeng tarha haki aku do tali kisnam kidai kita wai klan yapi panang suga jenglong rangba pan sandor akasan berkat kebajanan ya kala syariski jongkari berkecet penjuru koi nama kejeng yat nanti jongwai poi ne jongwai poi utkot jongkajai penreu kam tam ikin hun kiba jumi syakmat bang tenrong ya kakia kasyon jogari bagajat penjuru kawai niju tenggu bat niju kendu biar sebut bak kicingi anda kita kicingi pun siang pat kilong kicing ai mesim yangi haman kiliang kamtam giem hagum kini kisingi kamtam kani generation kejungi kabala kamsyai habrok kiliang kadang kamtam kajing yakren jarum bacheneng hakini kisngi kidan kajingong lat syak-syo khar giong kidi khot sembalang syak thap khar giong pipha pi ginu ilam sembalang ngabu kajing keli ya wei orang ba bodon hakobor juga an sin kisngi hakini kisngi lalai nau ang lat syak kanjat syak-syo khar giong kidi git khot bat pha ginu ilam sembalang lalu syak penyak syak syok kasih manu sapuson napi kum kisam lah akran de kum utpat jong kajat penreo
Nama kajing terha, kajing sat, tu kisah menarik sengi kajur hadu kata-kata. Ba endi yang perkenal ya kiki jinyak dendi. Handai ngaso benong ijelong bat kiman hadu kat ni kajing terha. De nama kumbaong ba pipul mene ya ketu bagi keren po YouTube ngaong ba. Labut pelat kita kisi kertong tuna masidur. Pun tak kinong yodor hendak berlur tak kalang kasa serak jong jat kunriu hidup apa. Ban kajukan du barbor. Ombangi keren saka jadi jong san pertek. Handai langi pakat pat yak isu baper-baper. Imla ban yak khat pat nak jadi jong san pertek. Kapan perkat yang iwai pubai kum kisam lah kisi maju keren maju selok. Baimat kaya kadon kam yang ban sandor ban sim ke senjam ke batamai kum perkat padai. Baka ikhtiar ke jongi bangi perkubor yenu. Ban rai kala cari sini ke syong hangi iwai pubai kum pinong syong boka coba jalan. Baka ta kalong imat kepor labian banjit ikinong samkiu sampliak. Kinong samliak pada kapal banjir ya kinong toan wanra ya polisi ka pakatam namta ka cinggi ira cok jalabat cing scam cok jat pendeng brokoi ai ba kane kan pur pat kan rong haman ni wai pui urkhot cok jat pendeu bat kinong song cok jala nama ka cik senjor cok sencha kada habis gi ngim sim lai ki ai kanon banyada cok jat pendeu cok kat bengi ut kat bengi put snow ya kimat jura paper pun sin sakut hajing ya keren padondo kacing kenok pun sin balai kiseng balang kimi berkijak balai kisap jar dengan juang kena jengkel kawai kentien balai pun jengkelilang yak tak kinong mikmat babi kacir kamram juga kinong sang balang hilang pendap rojong kamram pan persu sorkar banyak ki pan kesar kajubat pengiyo kolong dega along kebaman dan mentah coba sepunggut dia kini yang lam juga dekat juga isu kita dan po Allah. Kadang kan dekat ong kani kadai gaslam mantan bercilong barang-barang. Kiwai kibla li training sekrau septap si cebang lah handai ni pulsin li training ti po sadar pantan bercilong barang-barang. Lada kongki dekat jongka jat penriu. Kidang imsa karena jengsak kenoi joki ramya jongko por. Ngasoban dong kejat penriu kesenang hiar nak kepur sopor. Larang isu tu badai kamram hengi ibai berperkat pasanjul berperkat yang isu berperkat. Bandong kamdai ban keli jeng keli perale ayu hundai ban keli de semat ngilale ayu nam takari berkejat penriu berkoi. Man bang inang klan man klan karta. Handai tang keni kawai ngasoban dong kepur kakot kekersiu yengi ibai ngan yak sakmat ki isu berperkat. Kumgit kat kumgit ngilam popura cok seng FGP. Kam tam po ngilam pak dendi bapak endi. Ngim sumbadan ai ban ai cing ai sobahaya pi. Haringi terwa kecing terhalang nang ni sekmat. Haki isu per dangi kemen lang jaumat lang hangrai kan nongrem kejungi kelong dalai ngenem pendem haki denti bomblong namta ngin yakut penting kenal kejat menriu kenjang berkenem serta pateng. Isu paper punya keren lagi sengi yang tai kai bengi belak kamtam ka LP sakano sin yang retiet jengkang asket teriak nawak senomba ada di handai lamba kani karensan masuk bondong sekit khot pura jok kejat menriu ngide marai rangba bak ALP ngide pentri kam naduk nalar bae kibu cingkeli habangi persang bantalasi kot kisra balik seng balang haban simti ya kaan jam kakti ngabur ka cingkeli pusin ong syaibat kibor kaan kim sem talasi kadang tak cegiat nang tepo kiam tek kita kena drop di boy haru istentia kile yu tu untuk pokok kajing lailan kalong hadu kata-kata hakpo kacawa kacowi
pai bun ba kiliang kecing persang ban kini centet ya ga hok kinong sonong bat didekot trong kecai penreu de gibreu sobat kajur hadu kata-kata lada kita ki bangi sania bamara polisi kim semlaka bat kim midur hakini senam banwa ngasoban ong nyuma kadon kecing tim kapan si joki samla jole si kesatham ya kasam kecing ting kecing serkai hadu kata-kata handai pun siap abang yalam ngisupu didekot joki stang palang baper dan bedang longgar tak kecing shit jeng klut jeng kasna kamdai ke masuk penjalan handai ngihikai ya kalenti jeng kecing long ramba ban yau ke jumut jeng berkat ban skam makan nombrem kam tam ban sulur ban keren yang isu kokipari berdoa para senam tengi keren jaka mentang ngimdai ban klet pat jaka menor pat sandur jaka rasai ngimdai belendet pat jaki bentang kiba mangawapi ini bende nakit bok keruang dalam sim subur di kapur kam tam jaki nungilam batma jok sengip cipi ya skam makan nombrem gojong di kena jingya dan tiga jungi kung ikut pun seng balang kalong kawai ke bawah panjai persang manki bangsa ngamdai bandu mazim wala tak isu tak kipos nam kembor longundai kacing kesal kadai gadak bagajai bandeu kalong kabaklan pat kabacusai jadi kistamlah kibat kersa kibat tei kipaya coba cai pujo kawai kentang jawa bawel nang yo kamet kabasat klan gejongpi ngila du ya kini di jutang jumpi hakai sauteli kenro buju berkat kam andai kan mau ba jinga jumut jumpi berbor kilong jengten nanti hai bon ba kiliang bat hakidon ki kap bangi smokur la shalungun pai bat kai bentang bang haban berkat bawel bensien i juteng nanti bat hikai kani kelti de bende nam tak isu Sengobanong ni orang pak, semla orang pak. Bola I karta, bola IT na mat panasim ya kari bekerja penriu haki apa telikisna. Mangai bau play unsap telenti japi, segway pat kecili berkama. Ya bunga pat telenti ya kari bekerja penriu kawai. Im semladan ban ai kamha japi henry. Tangka jengket bab kerbiang. Bat ingat wat lapi lalau no je kini form jengka seng FJP henry hamen sim jeng pi serta sing lah thok ai kita long sakri pakatam jengkari bakajat ro koi ngai kinyami nang ne kum ki podok parasna ngim nei ban suwan ban ong ban sngap ayu kinong keren pi keren kini kesngi an perkuk borom mi bawel dan pertin semai je kinong lambat ma jeng seng FJP henry ngin mi nang ne ban ong kai pi ban le nam takari bakajat ro koi kam de shu ko por ban kali ayu kiseng balang gilale ayu teginong thoan gilale raish match kapentang kongsan kalong ka ikhtiar rapi bangile i nam takari bakajat penduk boy namar jing tarha babun jing sha kan thok ki babun jing sha tan talai babun ni sngi ki pasra andai kom ka seng ka bajuya dan hasna seng cepi bat kuwi bat kun hut seng balang ki balong kum ksatri bangi ju kran nak por ngin panti kenapa Ngimdon gunu kapenta kan ai sekejat penriu ngimdon spak ngimdon pohon rai ngidon tangkas nam batang kawai kecingim ben IT namta kari sekejat penriu koi kublai supon si hajar ngo ublai berku lang yengi iwei kublai supon Hey, boy!
điên quạt rè bác bôi sát thông quạt ống sang anh chính mà ya hiang cả không bát cài mà ya ketla imam benar hari baik inai Ba em lang ibalong u lampang jong kini ka program ha kini kesni baru bolong ru u presiden berim jong ka FKJGP kejingan hai kublai ke jong ha kale sekinong yalam kiba menta jong ka FKJGP kibalakan mau ban khot sobhai nga banyadon rengkat bat pi hakum kini kesni ngai kublai ke pangru ya baro ki paralok ki beledon lam nadu kesngi ke bangi seng ya kini keseng bat kubjuru ki belakit ya kalengkor hak Islam ki bahadien bangi la eno bat hamtam ya pi ki dekat ki bementa jong keseng akan mau bangi la seng ya keseng tangkum hapo si spangut andai ngasuk kemen Banyang hanya ni kapol
Bahagian lain pusnam lepoi kidukot taki po haja. Ngai ku play kerpang ru ya kinong yalam jong kiseng balang baper ki baladon lang hagani kesni kentuk nadu presiden jong ka RBYF ba people presiden jong ka JSU iba Jerstom Selang presiden jong ka HNIF ba Sadon Bela ba Khamtam ya iba Lambok Starwell presiden jong ka KSU ba kunjuru ya ki para nong nikmat ki bedon hagani ka por kentuk nadu iba Sanbo Sulai iba MLA baru minister jong ka sarkar ka pemerintah iba Balajit Sunram MLA jong ka Sheila Konstitusi iba PT Sokmi Bedang Syumi Mentan belum MLA jong ka Maulai perlok MDC jong ai ba Latif Langkar Komor iba dan dekat Kepul bat ya baro hamda jer kerteng bat tangi wei bangakwa ban jer kerteng ding tai ba Malcolm Tariang iba dan akan Kepul iba long ukti kaman ukti kadiang jong ka FPCP hakipur bang iseng yang ini keseng kat bang adang syong hak ini kejingilang hak ini ke program apakah sengap ya kejingi keren baru jauh ginong keren kiban akhmat ban abangah perhat ya ladi abangah syong hak ini ke puar ngasau ya ladi pemangawan hak ini ke kenja kelas lani ke institute kabalong kong ka refresher course lani ban yo retreat ya ladi balay ngong kumta namar balay yangi lapan he pensan lapan rangba nado kapor kabang isyum menta kum kinong yalam jong keseng balang akan mau ha kapor bangadang kena samla nampat yo ya kabut ru ka kapor illiteration hem ha jingi jong kesnem ka kendai sepak papijo prapura pan hadin jong itu gisnam hadin bangila mino nak KSU gila join bat gila perkhatlam khamtam hapo kejingelam jong ba sounder strong kaji walau presiden balingkong jong ka FPCP ya ka ba gila form ya ka ni kasek hoat menta kum kaseng FPCP gila syem ya shibur ki isu hakini kisnam ki balada Hendreng aku akan penkan mau itu yang dikapua. Bayar ke FPCP laseng halor ke wei kan orang jom kilai kali ki isu. We don't need a way to present the way. Zaman sedang lagi. Buat penjebol kamera sejak juga beri juga kasih ini. Buat penjebol kamera siap juga jadi beri begini. Buat penjebol nomor 9 juga jadi beri begini. Buat penjebol di Hima. Buat penjebol di Chief Council. Buat penjebol di Sekretariat. Bersyakat mana kari anda dan reklam saya na cikin pipa dam dam dam
para melim di sini ki nong yalam jo ki seng malang boper mengenum sim kerteng mo ai ko boleh belum lang ki bala ai jeng na khamat jonga bakam tam yai pastor Griffith Umli mengelihat trailang berbuat menjelaskan dijungi FDGP kapa ilasim mereka bertahu hong santam bana yang apa yang juga jeng doai katakan dewa dan kamu jadi menjadi peman kesigi dia ngamenta ngalakam duna naga keren mar lafiya buan sangga keren dengan sudah tay ne ban ong ya pipa rong aku boleh belum langkuk kung men parak di bawah lagi dong isnong di bawah hastruk jangan negeri hasil jentia barigaru jungi dia ke generation ke jungi atau puar mon ba titos kaba ngitrai sana double sim taking part in facilities ki mobile kamu temi ba titos publicity secretary jungi ke puar kum no berkupai city apa pelong iki rally jalan sakidong kendong berkupai ya berkupai lagi lung bagi bacar bos kamu bacar bos ya akan generation nunda tenaga teknologi kalau so fast beyond ki facilities ya tengah suket ngayen kumayan hangne rengkat wiwi para kolik jungi ba mundon su ki produk jongka KSU but FKGP pinihi kinukit kami haba bikon ciji alang iban sim na kam de jeru satar bat kibawan na yang baduk kiban nuot ban sim ya ngakat mau 1979 na porba lakot ka jat riu ban ya don laki jong tu unit la form ndong man ya don kendia ibayawan agak jalan ban ya seng ya KSU 1979 ndong da jit na balong presiden dun banut ngayang hi ngong jit no ya te hadin balaya ya kendu bi ba paun ba saun hai ying yung mama masyak ra pengor mulai nongkwar tu mui office nagaliang jogi ba saun ki ai di office bi siasong ya mir jemput kam te hadin boy kiawan berpelung ya ka FGP hadin mengalahap kami no nagi SU hadin mengasong ka te ngarung ayo kan ka farewell ngakan mah hakapur kaba layo lumbiang jong iba saun ba paun ba mesya kubur di perlok bot pania bom ya raja ban circle hang turun dong ban sim presiden jong raja ban circle ngen banun ngabi yang hi ngam simmi te kadang lagi ke spirit kumpul keren gini kino yalam lagi seng bapia semua jungan gajah dendriu what menurut kamu bakala ini ketinggian gajah dendriu lapiong jajun riu kumblakan ning nong yalam ni na denero belsim borsiar piru ya kawet ni baranut mo ba bet te ngasoban ong ba ngasoban ai kublai ya kiri seng ngi don bak ngiyeng menta de ka platform ka ba ai seng bal te ngakan ma yo farewell apa mulai nong kwar hadir bakalawan kajingkot banjale MDC no sudah ada dai sepak nepsal to kundai mulai na presiden no kiai ka farewell ya ngat dia itai di ba ngiapan biang ladang don hangu ladang don hangu kan mau kagentin jadi riu what misuse ya kan dagi headspot buan bantiet ya ka bot tu hipat kumalong mentam desu banjiet ya ki business man ya jerus pa jiet ya ki balaban trade ki ba ki saja mendew nang sim om ban subrang kam baklai ka ako po harang election borong parti ba ija mendew lo ndala jopat mentaki dia ija mendew lagi Kemudian suya
Kumne sudah at the end of the day bong pareng ya kendo final baru CRP. Te kade hakti jumpi balumpa jumpi nang ne ra kubor ban sawa. Syukur kari kasih jadi tiada di nang ne be yang nak haspa. Kapan kayu rupa ne jadi hills kawan ya tibut semua boy kaya joblot. Lara pimpat kelak ban percaya di paiba tam belum meeting rupi paiba apa biang lebih paiba mendai cuma dia yang tak sekret yang itu harus menwan kena election yes pak whatsapp sudah belum meeting rupi jet baik utraisional dia apa kasnam dia play dari kebat ke properti begitu ni jidon JM ke begitu mendai begitu tang hapo state lajong karisot lajong adon sadu cepo foreign country tu tehangnya kalau mbak haka pollution bat kiwan berbeda di surjing ruai ke babang kiwan berteh dengan bisa kiwan ai dengan piknik kiwan ai dengan DJ kalau bingop ya kata kajat beri ujungi ingin happen fees ya kena ke problem junom. Te gidon kami ke sorkar ke belakang di ba emang litan gidon kami kejadian ke sorkar ke kuat ke ban dia terima berpi. Te kini di kiai ba ngam sim ya puar tengah ne ngayeng berpi wala long politician ru ndrei ke bersim jonga ngam juglet di dai menriu bat anya tu ya pi don bok bu blei pen khai laban. Bi ladam dai badan basur halaban kan ma pada garansi kaba kidhar kila bane klaim bisa ngalaban pelim yang nong syun juga jadi riu cumi mula fail case ya discount sel ngicok begitu mbak file case ke diskonsil lembaga kata NTYU with the vision ban abolition of power and function juga diskonsil nabo ke municipal area ban pelong ke regular election municipal ada logo ke election municipal kamu 80% ki non tribal ke berlong ward member ki file case apa Supreme Court ba ki board juga diskonsil ki dorbar sunong ki second thai sing sama hakim dot board apa municipal area Utau dan ada dan di President of the NTYU Ubang Asyur depo syukur dia nak tahu nggak surat radam dan cu ubah sumber halapan mio Emily kasih syukur be batanya itu dia tentang di Banyaro, di Benai, ya kan, jumtuai markel yang keramba, kumah kade kaca kalau itu, pilih election perakasi, ngahang teh nyupusan lar pusat, dia gander kat berdapi, kisah mahalang, mendai berpindahan di naoba, sumber lagi polisian yang kali, kot sop ya kan. Itu ki isu nado kiri seng bahalang kilidar di bala keren hande mo batitos kiri isu khot sop ini som discuss dan kamu nyara asyik ujung tiang moni nyara itu nama kenang dor program teh isu ya nagal yang ujungnya teh kaji hikai ini lomba kepada kamu ada ujung duai but surah hadir mengakhiri na jintia ang duai pasal jintia jing duai kepada masa jing jungi dan kam tang jing duai martel yang muat kan ada yang orang wakil bok rem ya bi ba bol ba rani perlu mo ba la simti pada naga fitwi ban mi no te media don kat hi media trade warra ini mungkin isu sebenarnya kasal government ngahi at my level marwai ngan suatu bina marwai jadi ikam tu te
Nari mundudan. Te bangadi BJP patangai olat akan rum. Tangai akram ni hai buar PJP hai buar luli BJP meli ngapasang ni. Tambah ndaya bun tu ya sangam. Ya ngarum ya sangam. Te to piatif ngam de meli batu. Te idon ini tulok pi ni hum meli babiduktif nio arlak layajar sebenarnya. Arlak layajar. Jadi ini ngalum. Ngai lum ko kerja jar telefon. Nomor bayi kurim nyonga di betri office semua manage. Tiada kali yang jongaru ngala kontribut manusia silak mo ngala baya tu hok lai. Silak alai. Buat mentar menai silak. Dia kemudian tak bisa tu. Karena naga tulok MLD. Tak boleh sibun, boleh jadi stand berkuih baru boleh.